Ibwaga kiri ageni na tori baraba tori giciritie marito mbeta Phineas Kai ari ari gikene muno Karuru mbuga nde mukari wa Nyaki West Ward ntora gutoka thithi na integete kana ndakarangi takanda tori kwendelea na utongoria bora turi nabu ndene ward yetu ndona igitari ringi butukungwiria ikyo kirakinyira mahali ndona gitigi kignora tutite Nyaki West Ward itukari jangondu itena mureji kwa ndira na itutiganire tue nike no tukwenda kundikiria officially na arua ndimwe urio kurira gite Nyaki West Ward 2022 nchitete mpume Nyaki West Ward mpamberia kurira gioto kana uma bwa antu betu ba Nyaki West Ward kena kuge tomba gwitorora kwagirite kejaire menyithi mheshimiwa Martin Muthuri Moria tutagutumira county assembly Meru weta kurego twitira ngugi weta kumama nao ankwenda kumenyithia nonto county assembly kuna arume baba ngina baba gwikithana genda into bia wondi bionekana ndo moro chiritirete mbeja gwikithana nao negitare akurira twakwete ingwete kere kuthira na ari tete gukinya muthia twamberie utongere bongo bobweru nonto kora mwigo twitira ngugi kono kwe na ndete ngai yango gwira atiri 2022 ire akwe ituto akwandire na twagukura. Okay, nani beta warinde kabinde kankuga oja bore kya kuwa mheshimiwa mtarajiwa urati uteta kuthura na ndewa itwonete utongerie bwetu butekarisa sawa na itutegerete mantu jama ingi tuona itutiganire twi Nyaki West Ward na tuona twinyuma mono kimaendeleo na ike tukuga nande itugusupport Karuru atuika MCA 2022 twathurire kiongozi na nkorwe mwe tumuringaira campaign mwanganya tuona tunini lakini turikite kumenya uma tumenya ngugicha kiongozi niriku ngugicha kuongoza kiongozi ki county assembly no mwana ndondi utuje jau utuje no ngugia wiko mama kite mununu nona yuji torike tumenya uma weje nya politiki ni kingia utureterete tutegete utirio pushikio teka kingicha vijana mashinani ule bati gudru yani nyagi tuira na tumenya uma urango giche kuonekana kiongozi ataonekana muri kuonekana makutano muri kuonekana makandara jojo ndo tuize bati to support Karuru kingogera kwenda kwambia gwita kiongozi tungogera gitete itotrete tekniko irugura mukatha yetarugura bado na kazi mtani ndo kwenda yamberia na gweto ayithi baraba ingi baurete naza mantu za mainge za mae na ito kwenda bachokanirwa tugetango geire batere so ito kwenda kazi mtani za ito support Karuru na tukendera kumupusha endelea kwa enda kwa MCA 2022 andi nkiariria mantu joje thirikari county government ngachokire ito murongi nkatho abanga evu ngabana ngabana no tuiterete ngoge ndongi nontu no bangire mbeje cia kuje 20 million ila weja ward kana ile chini ngaro MCA pa ward na bwana ngavana batu mbeje chetu allocation ile ile mbeje chetu che 20 million ndo moro kale tendege gitariatu za to midhia ito midhia aswamo no mono mbeje che barabara itutengera barabara ile gutengeri na mheshimiwa aliambo na mbeje che kirwa ile nyingi barabara itemenya kuthithwa ngere kana barabara nkobo kumta mwanga kumira ko chungare ya kumudhara ngari kwa sara kuna mbeje tengeri ya kurokfiru roji nara muro ngurukia 1.2 na mwaka hii antwara kutojurua kuziri kuoga tu jamati Muthuri Moria kiongozi ndina ma bwana ngavana antu batete kiri nyambe chemani ya kuri mwe ende ndina amari roke jama shinani eje nyagwenka ni to kuromba ukagita muntu ujenia noe ekarajo ko kamatirite Nyaki West Ward Nyaki West Ward to kwendete na kwere to nyumeku